tuza mu karere k'ibiyaga binini sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara ca Kigali mu Rwanda ejo kuwa gatanu yigije y'urubanza rw'umunyapolitike Paul Rusesabagina nyuma yo kwagaragaje ko abahoze bamwunganira batakiri kumwe. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Rusesabagina yaritabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aburana ubujurire yarugejejeho ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cyo kumwongerera igihe cyo gufungwa by'agateganyo. Rusesabagina wari muri gereza ya Mageragere yagaragaye ari wenyine atari kumwe n'abari basanzwe bamwunganira maze asaba ko urubanza rwe rwimurwa. Yasobanuye ko abunganizi be babiri yari yarahawe n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwabisubije bityo ko ataburana atunganiwe. Rusesabagina yavuze ko undi umwunganira yaramaze iminsi atari mu gihugu ariko ko yamenye ko yaje kuwa kane w'iki cyumweru bityo asaba ko urubanza rwakwimurwa akabanza kubonana n'umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira muri iki gihe. Ubushinjacyaha bwatangaje ko kunganirwa ari uburenganzira bw'uregwa, rusaba urukiko kutazagena itariki ya kure kugira ngo urubanza kwifungwa ry'agateganyo rwihutishwe. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya impamvu yatumye abavoka batangiranye na Bwana Rusesabagina bahagarikwa. Bivugana n'umunyamategeko David Rugaza umwe mu bunganiraga Rusesabagina adusobanura ko batakomeza gukorera ubuntu. Amategeko abiteganya y'urugaga nuko iyo hari umuntu udafite ubwunganizi bagena abavoka bamwunganira ku buntu. Ni muri urwo rwego rero bari baradushizeho tujya kumwunganira ariko nyuma biza kugaragara ko hari ubushobozi afite kuko hari abandi bavoka yashyizeho, hari mugenzi wacu twari turi kumwe bityo rero bikaba bidakunda ko abavoka bakorera pro bono bakorana n'abavoka bishurwa kandi muri dosiye imwe bunganira umuntu umwe biba ngombwa ko twebwe urugaga rwandikira ko twaba tuvuyemo adusaba ko twakomezanya nabona ubushobozi bw'uko twakomeza tuzakomeza ariko twabiganiriyeho. Arabyumva niwe wabidusabye ntabwo ari twe twabimusabye, niwe wabidusabye adusaba ko twamubwira ibikenewe kugira ngo tube twakomezanya. Turabimubwira tubwira ko agiye kugerageza ngo arebe ko bizakunda, naramuka bishoboye ubwo tuzakomeza. Ntaho bihuriye nuko umuryango we wundi uri hanze wakomeje kugaragaza ko utabishimiye? Oya, ntaho bihuriye, ni ibijyanye na tema kugira ngo bavuga babashe kunganira nanjye. Umucamanza yavuze ko kunganirwa mu mategeko ari uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga bityo ko Rusesabagina akwiye kubyemererwa. Urubanza rwimuriwe kuwa kabiri tariki ya 10. Urwo rukiko kandi kuri wa gatanu rwaburanishije urubanza rwa Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda wasabiwe n'ubushinjacyaha igifungo cy'imyaka 5 y'azabu y'amafaranga miliyoni 492 ku cyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe naho ku cyaha cy'ubuhemu asabirwa gufunga imyaka 3. Umushinjacyaha kandi yanasabiye Kaminuza Christian University Habumuremyi yarabereye umuyobozi ko igomba gucibwa ihazabu y'amafaranga miliyoni 175 ku cyaha cyo gutanga sheke zitazigamiye na miliyoni 1 ku cyaha cy'ubuhemu. Pierre Damien Habumuremyi ahawe ijambo yabwiye urukiko ko bamushinja ibyaha birengagiza uko ibintu byagiye bikurikirana kuko icyo yatanze cyari sheke y'ingwate. Yasobanuye ko abahawe sheke bose hari amafaranga bagiye bishyurwa ku buryo bitafatwa ko bahawe sheke zitazigamiwe ahubwo zari ingwate. Yumvikanishije ko ibyo yakoze byose byari mu izina rya university yarabereye umuyobozi ku buryo nta bamugurije amafaranga ahubwo yagurijwe kaminuza. Yavuze ko iyo umuntu ari umwere nta gihano afatirwa ndetse nta n'indishyi ashyirwaho bityo urukiko rutabiha agaciro kuko nta cyaha cyabayeho cyangwa icy'ubuhemu cyangwa gutanga sheke zitazigamiye. Yasabye urukiko kumugira umwere akarekurwa. Habumuremyi kandi yasabye urukiko ko imitungo ye yafatiriwe yayisubizwa. Mu magambo ye yagize ati gufatira imitungo yanjye ni ukuniga. Yumvikanishije ko kugeza ubu imibereho yo muri gereza imugoye kuko umuryango we wakabaye umugemurira utabona icyo umushyira. Yasobanuye ko za konte ze zose zifunzwe kuretse nawe n'abandi bo mu muryango w'imibereho ibagoye. Yanongeyeho ko yifuza ko yarekurwa kubera ikibazo cy'indwara zidakira afite zirimo indwara y'umutima. Habumuremyi yavuze ko kuba afunzwe atabasha kubona abaganga b'inzobere bari basanzwe bamwitaho ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal bityo asaba urukiko ko rwamurekura kuko ari umwere. Urubanza ruzasomwa ku itariki ya 27 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali. Mwandanya gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
iwanyu mu ntara. Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara. Nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Iwanyu mu ntara y'umunsi reka tuyihere hano muri Amerika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Professor Achel Niyonizigiye wigisha ibyerekeye ubuyobozi muri kaminuza ya leta y'u Burundi kuri iki kibazo cyo gutinda kw'amajwi. Professor Niyonizigiye aratangira avuga uko abona ibintu bimeze muri iki gihe muri Amerika. Jewe aho ngeza kubona numvirije ibiriko biravugwa ku mateleviziyo hirya no hino, ndabona yuko ari ibintu bitangaje binyuranye cyane n'ivyo umuntu yari yiteze. Turavye igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburambe gifise mu gutunganya amatora n'ukuntu bitunganijwe n'ukuntu cyamaze gushiraho umuco wo kubahiriza ikikwiye mu matora, numva ntangazwa cyane n'ibihari cyane cyane biriko biraturuka ku mukandida w'umurepublikani ariko aravuga ko amatora yabayemo ubusuma, ko bakwiye kuyasubiramwo, naho nyine akavuga hamwe hamwe mugabo ntavuge neza ubwo busuma bwabaye ubwo aribwo, kandi ivyo akabivuga igikorwa cyo guharura kitarahera. Ivyo twari tumenyereye kuvyumva muri Afurika, aho iyo umukandida abonye ko ibiriko birava mu matora bitaja mu ntumbero imushigikira atatangura kuvuga ko ataza kwemereza kuyavamwo, kandi ivyo kuri bitaragaragara yuko n'ubwo busuma ariko aravuga bwabaye. Rero biratangaje rwose kubona igihugu kiriko kirigisha ibindi intwaro ya demokarasi ingene igenda, ariko kiriko kiravugwamwo amajambo nk'ayo, kandi akavugwa n'umukuru w'igihugu yategerezwa guhagararira uwo muco w'intwaro rusange. Nico nobivugako. Ku vyerekeye akarere ka Afrika, abanyafrika ubona bariko bayakurikirana gute? Uravuze ko nk'abanyapolitika muri Afrika ariko barakurikirana aya matora, aho bariko babona ibintu kumbure bitariko bigenda neza muri Amerika nk'uko bari bavyiteze. Nihe ngaruka mubona bishobora kugira kuri Afrika? Ndavye ivyo abanyafrika bariko barandika ku bijanye n'aya matora, umenga bariko bariterera inkuru bamera nk'abasuzugura babicishije mu nkuru, bakivugira ko bikenewe ibihugu vya Afrika biza kurungika abafasha kugira ngo bumvikanishe abakandida, bakavuga ko ngo bahanuye abakandida ngo bumvikane, ngo kugira ngo ntibihaza bivamwo induru, kwa kundi nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zama zibikora iyo abakandida muri Afrika batumvikanye. Harimwo agahemo muri iyo nkuru, ucawumvamwo ko nabo nyene bariko barasuzugura ibiriko biraba kuko binyuranye n'ivyo bari biteze. Rero ingaruka jewe mbona muri Afrika cane cane nuko urugendo Afrika yarimwo rwo kwiga kwimenyereza imico ngenderwako y'intwaro ya demokarasi rushobora guhungabana, kubera mu bisanzwe Amerika yafatwa nk'akarorero mu vya demokarasi. Iyo rero uwo ariko urarabira ko akarorero akoze ibisa n'ivyo wowe wakora kandi nawe yahora asuzugura, birumvikana ko atatakaza ijambo kuri wewe. Uburemerezi bw'igihagararo ca Amerika mu bijanye na demokarasi ndabona bugiye guhungabana, ku buryo abanyepolitiki muri Afrika batazogira inguvu zo gusubira guha agaciro amajambo canke impanuro zitangwa na Amerika mu bijanye n'intwaro rusange mu bihugu vya Afrika. Naho ku bijanye n'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika, kuri iyi ntwaro yari hari mubona yari ihagaze gute? Ku birindiwe kumenya uzova muri aya matora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi kibandanya ngaha muri Amerika, mu president mushasha mubona ari kihe azohindura kuri iyo migenderanire hagati ya Amerika na Afrika uko mubibona? Bisa nuko abarongozi batari bake muri Afrika banezerejwe n'iyo politike yiwe yo kutinjirira ibindi bihugu, ariko rero turazi yuko abademokrate iyo bari ku butegetsi muri Amerika barafise politike ijanye n'imigenderanire hanze n'ibindi bihugu, barafise aka kantu ko kwinjirira mu ibindi bihugu cane, kugomba ko ibintu bigenda uko babishaka, kandi barabivuga. Rero numva umenga ibigiye kuba mu minsi iza nuko abarongozi bo muri Afrika bashobora kubona Amerika isubiye kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu vya Afrika, binjira bafite ivyo bahanura, kumbe n'ivyo bategeka naho batokugira ku maradiyo. Nico mbona gishobora kuba kuri iyi ntwaro y'ubu Joe Biden hamwe vyoshika agatsinda y'amatora. Professor Niyonizigiye mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Noneho tugaruke mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo boroheje ingamba ku bucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka hagati y'umujyi wa Goma n'uwa Rubavu. Abacuruzi bakoresha passport na laissez-passer nk'inzandiko z'inzira nibo gusa bemerewe kwambuka kandi bagasabwa kwibumbira mu mashyirahamwe. Claude Ganza Munyamagana aratubwira uko bimeze. Niba bavuga bati isoko ryacu rimwe mu masoko twari dufite ryari hakurya, ibyo twumvikanye nk'intara zombi akaba ari uburyo twakomeza gufasha abo bacuruzi harimo n'abatoya, birumvikana ko biza kuba igisubizo. Uyu ni guverineri w'intara y'Uburengerazuba mu Rwanda Bwana Alphonse Munyantwari ugaruka kuri bimwe mu byumvikanyweho n'ubuyobozi bw'intara y'Uburara n'ubw'intara y'Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi mike ishize. Haganirwaga ku buryo hakomeza koroshya ubuhahirane bwasaga n'ubwahagaze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba asobanura ko bari basanzwe bambuka bakoresheje udukarita duto dutangwa n'abashinzwe abinjira n'abasohoka bakunze kwita amajeto, ari nabo benshi bari basanzwe mu bucuruzi buciriritse bo batazemererwa kwambuka nk'uko byakorwaga mbere. Ibyo twumvikanye na bagenzi bacu, murabizi ko nabivuze umupaka urafunze, ibyo gukoresha za jeto ntabwo twe twabyumvikanye. Abakora izi ngendo barakoresha passport cyangwa bakoresha laissez-passer, usanga ngo indangamuntu nawe ashobora kuyigura niba ari mu cyiciro gishobora kujya muri ubwo bucuruzi cyangwa muri za serivisi zibanze, nuvuga ngo nawe yagura iyo laissez-passer ngira ngo imara imyaka 2, ntabwo ubwo yari igihendo ku muntu wakomeza akora ku kazi ku buryo buhoraho. Nuko gukora biri bikorwa kubera ko n'abantu bake bahagarariye abandi, ari n'abantu bafite ubushobozi ari bakeya, kwishyira hamwe bakagurira bake babahagararira bajyana ibicuruzwa, bakabagurira icyangombwa, bakari icyangombwa gituma bajyana ibicuruzwa byabo, nabyo ntekereza ko ari ibintu bishoboka. Bwana Munyantwari ashimangira ko abakomorewe ari abacuruzi bishyize hamwe kimwe n'abantu bakenera serivisi z'ibanze, ariko ntawe ukwiye kumva ko imipaka ifunguye ku buryo buri wese yakwambuka. Ibyo twumvikanye nuko ubucuruzi twagerageza kubukomeza nubwo imipaka igifunze, ariko tukagerageza ku buryo byibuze n'abacuruzi batoya bamwabonye batwara biriya bigare binini batangira nabo kwishyira hamwe. Ntabwo ari buri muntu wese n'agatebo nk'uko byajyaga bigenda mbere n'ibicuruzwa bikeya. Ikindi nuko hari ibyo muzi nanone za serivisi za ngombwa umuntu atabuza umuntu, ngira ngo ubuyobozi bwagiye bubyumvikanaho nk'abarwayi, umuntu urwaye kuvuga ngo umupaka urafunze, umuntu azarwaye akeneye kujya kwa muganga, ibyo ni ibintu biba byumvikana. Korohereza abarwayi, korohereza abaganga nabyo twarabyumvikanye, ariko abaganga bashobora kuza niba ari abaganga bavura ahangaha mu bitaro bya Rubavu n'urugero, ariko nukuza bakahaguma, kuvuga ngo buri munsi bazajya bagenda bagaruka. Niba ari abanyeshuri azi ko amashuri atangiye gutangira mu byiciro, uwiga ahangaha ukeneye kuza kwiga, kuza akaguma ino akiga, kuza akajya ku ishuri ry'akaguma akiga, bitavuze kugenda igitondo n'ikigoro bagaruka, kubera ko umupaka nyine urafunze. Ibyo ngibyo twumvikanye ko impande zombi twabyoroshya. Umupaka muto Poalo uzwi nka Petite Barriere wari umaze amezi agera kuri 7 udakora, ubu watangiye gukoreshwa n'abacuruzi bato nk'uko ibihugu byombi byabyumvikanyeho. Aba ni bamwe mu batangiye kuwukoresha nyuma y'igihe kinini barahagaze. Mbere nakoranaga n'abamugaye na n'ubu turacyakorana, ariko ho bari barahagarikiye nyine iby'imipaka, ubuzima bwacu bwarahagaze cyane yuko twari tubayeho dutunzwe n'uyu mupaka tugenda gushakishiriza kwariya amagare, ubuzima buza guhagarara biza kutubera nabi nyine, inzara iradukubita. Mbona bimaze amezi 8, urumva ntabwo ubuzima bwari bumeze neza, ko nyine twe twatumenyereye ko dukora urujya n'uruza kuri uyu mupaka dutwara nyine imizigo y'abacuruzi. Urumva iyo tutayifite nyine ntabwo aba ari neza cyane. Ubu ngubu byadushimishije cyane kubera ko nyine muri make ubuzima bugiye kongera gusubira nk'uko mbere byari bimeze, kugira ngo tubashe kubona minerivare y'abanyeshuri. Abambuka barabanza gupimwa umuriro na virusi ya corona.
abaca ku mupaka muto barahabwa ibisubizo mu minota 30 mu gihe abava cyangwa bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka munini bo bapimwa virusi ya corona ibisubizo bikaboneka mu masaha 28. Aba kandi barahabwa icyemezo kimara ibyumweru 2 cy'uko bapimwe COVID-19. Umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi CSP Oreste Tuganeyezu avuga ko abashoferi bambutsaga amakamyo apakiye ibicuruzwa ku mupaka babaga mu kato bagiye gusubira mu miryango yabo. Ku bijyanye n'ibizami bikorerwa ahangaha rero nk'uko gahunda y'igihugu imeze, turakoresha ibizami by'ubwoko bibiri. Hari ikizami cyihuta, icyo kizami kikaba cyagenewe abantu badafite ubushobozi bw'amafaranga bwinshi bwatuma babasha kucyishyura. Ni gahunda ya leta yo gufasha abantu bafite ubushobozi bukeya kugira ngo nabo bagire amahirwe nk'abandi, ariko ku bafite ubushobozi barakorerwa ikindi kizami cyo cyishyurwa. Icyo cyishyurwa rero kimara urebye n'amasaha 28. Niba umuntu azagenda ejo, ibyiza nuko yagikoresha uyu munsi kugira ngo ya masaha 28 atume tubasha kugisuzuma neza, hanyuma tubone ibisubizo akabona gukomeza ingendo ze. Ubu buryo bubiri CSP Tuganeza asobanura burimo gukoreshwa mu gupima abantu virusi ya corona birakorwa hashingiwe ku mikoro y'abambuka. Abaca ku mupaka muto bagapimwa ibisubizo bikaboneka mu minota 30 barabikorerwa ku buntu, mu gihe abaca ku mupaka munini bo bategereza amasaha 28 kandi bagatanga $50. Iki cyemezo bahabwa kimara ibyumweru 2. Ngiye bamaze kumpima basigaye ko mu gisubizo. Kwinjira hano mu mupaka uri kuza ahangaha bakagupima, hano mu Nsanze dutegereje ibisubizo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bw'Radiyo Ijwi ry'Amerika. Tukiva ku bucuruzi bwambukiranya imipaka mu Burundi, abakora ubucuruzi nk'ubwo mu ntara za Cibitoke na Bubanza n'abari bafite imirimo ku mupaka wa Ruhwahuza Uburundi n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko ubu akazi kabo gasa n'akahagaze kuko nta bagenzi bakinjira cyangwa ngo basohoke mu gihugu bitewe n'uko imipaka yafunzwe mu rwego rwo kwirinda ikiza cya COVID-19. Eloge Willy Kaneza nibyo atubwira. Samuel Ntarwamiye n'umucuruza w'impuzu zamaze kwambarwa zizwi nka kombokombo mu isoko yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi amenyesha ko urudandazwa rwiwe rusa n'urwahagaze bitewe n'uko abaguzi benshi bahora baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda batakija bukuru bibe. Nakoresha nk'ibihumbi 500 ariko ubu byarazambye cyane. Mbere ya corona kari bitende kabisa kuko ibihugu bibanyi cyane cyane nk'abakongomani batugurira impuzu yego n'abanyarwanda bashika, ariko rero cyane cyane abakongomani badushorera gose nukuri. Rero uko biri kose biratugoye. Ni hamwe Imana Kristo umunyabushobozi ndonza akanusu k'ibiharage banabaye umugabo. Na Melchior Manirakiza uwundi mudandaza wo muri iyo soko niko abibona. Urudandaza ntirugenda vrema ntirugenda ubu. Je nibaza ko ari kubera imbibi zoba zugaye muvoma kweli tagenda nkuko yahura igenda abantu imigenderanire nazaje tuma tutaronka n'abakiriya bava mu bihugu bya mu Rwanda no muri Kongo. Cyana gahombo kanini cyane kuko kuba umuntu wari ufite nk'umutayo miliyoni kwera ibintu bitagugwa nibaza ko ntano wagifite 100 turavye ukuntu bimeze. Abakora nabi sabacuruza impuzu gusa n'abatunzwe n'umwuga wo kudandaza ibiribwa nico kimwe. Dafoze Murekatete ni umwe muri bo. Bakiriye ntabo uricara kabisa izuba rikakwica ibyo udandaza bimwe bikanakuborera bo kubera kura bakiriye urumve ni hatari. Twitungwe n'Imana mu iki gihe ikintu nimvira nka jewe vraiment ndi umuntu w'umurundi kandi nzi ubwenge numva ikirundi neza. Ikintu niyumvira yuko coba kituma tutadandaza ngo ibintu byacu byasera bisoke vuba no kubera ingwara ya coronavirus yatumye imipaka yugagwa kubera nkano mu Cibitoke urabona ko ari hafi y'imipaka gucyo abakongomani baraza bakadushorera canke abanyarwanda, ariko ubu vraiment ibintu byaranse kabisa. Ubwo ubu nugusenga Imana tore ko ivyo iyo ngwara izohera kugira ngo bugure tworabe ko ubuzima bwongera kubandanya nka kera na ration makwa kwibura. Iyugagwa ry'imipaka ryanakoze kandi ku badandaza ivyamwa bagizwe hanini n'abakenyezi nka Sandrine Kigongwe. Umufungo w'umwembe uriko imyembe 5 n'uwa 6 ngurisha 2000 wapo ubona amafaranga gihari turigwa twicaye nk'ubu kuva mu gatondo twicaye ngani turadandaza sha gusa nuko abantu bamaze kwijukira gufungura ivyamwa badushora buke buke cyane sico kimwe nk'uko nyamara yakirengana twaradandaza cyane gusumba. Abandi nabo barimo Emile Kabura yahoze ari muyangayanga ubu basubiye kwisuka kuko umwuga wabo wugaye burundu. Ubu nibereye mu misozi hacu ndiko ndakora undi yarakwanjaraye noje habande kata abantu bakigentege ntagenze zikigenda. Abacuruzi bidandazwa bitandukanye n'umuyangayanga basaba leta kugurura imbibe kugira ngo basubire kubomboka, ariko itibagiye n'ingingo zo kwirindikiza ca virusi ya corona. Nuko n'imipaka boyugurura abantu batukagira imigenderanire umuntu urupfu rwaje naho yoruhungira uzopfa uzokirakire. Nibatume bugurura Kongo dukorane na corona umuntu agapfa
yanafunguye dufasha bakatwugururira imbibe kuzo turagira hano tuze turasorerwa n'abavuye hirya no hino natwe tubahereza tujabukana ivyamwa hanze ahubwo leta yofata yoze ikashira abaganga ngabo bakazapima hamwe ingenzi zikarengana natwe ubuzima bukazunguruka ubuzima bwacu bwarugawe ku munsi wa kabiri w'iyindwi leta yarabahaye inyishu kiretse ikibuga c'indege ca Bujumbura kizugurura kuri uyu wa Mungu imipaka yo hasi izoguma ifunze. Prosper Ntarwami umuvugizi wa leta yarishikirije mu itangazo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu RTNB. Hisunzwe aho ibintu bigeze ubu leta y'u Burundi ifashe ingingo zikurikira kuvyerekeye imbibe zo mu kirere. Ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye ca Bujumbura kizokugururwa kuva kuimana igenekerezo rya 8 Munyonyo umwaka wa 2020. Ariko rero kubijanye n'imbibe zimwe zo kwisi no mu mazi hariko harashigwaho inyubako n'ibikoresho byo kwa muganga bikenewe mu kugwanya ico kiza. Iyugururwa ry'izo mbibe rizoba buke hisunzwe ingene izo nyubako n'ivyo bikoresho bizoba biriko birahera gushigwaho kandi bishobora gukora. Ingingo zizofatwa zizoza ziramenyeshwa igihe kigeze. Ayandi masoko akomeye ari ku mipaka ubakora cumbagira ari mu ntara za Kirundo, Kayanza, Ngozi na Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko hamwe n'amakamba mu manuko ku rugabano rw'u Burundi n'ibihugu vya Tanzania n'u Rwanda. Iruhande y'aya masoko hari n'ibivuko byo mu ntara za Makamba na Rumonge mu manuko bushira uburengero bitekwa navyo neza kubera uruja n'uruza rutagishemeye hagati ya Tanzania, Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. U Burundi buganye imipaka yabwo yo mu kirere no hasi kuva mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo kwirindira ndagata gikiza ca COVID-19. Kuva ico gihe abakorera mu gisata ca mukerarugendo n'abadandaza ndengambibe bavuga ko imirimo yabo isa n'iyahagaze. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tugaruke mu Rwanda aho leta ivuga ko yahagurukiye uruhumbu rw'uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxine bwibasira ibinyampeke nk'ibigori bishobora gutera indwara zitandukanye mu bantu. Asumta Kaboyi niwe wateguye iyi nkuru. Ubushakashatsi bucukumbuye mu bigendanye no gufata neza ibiribwa bugaragaza ko igihingwa cyahuye n'uruhumbu gishobora gutera indwara irimo na kanseri. Impuguke umushakashatsi mu bigendanye no gufata neza ibiribwa akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Kizito Nishimwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko iyi myaka idafashwe neza cyane y'ibinyampeke nk'ibigori ishobora kwibasirwa n'uruhumbu rugira ingaruka mu gihe kirekire. Aflatoxine ni bumwe mu burozi buterwa n'uruhumbu y'imyaka itafashwe neza. Ubushakashatsi bwerekanye ko aflatoxine iyo zigiye mu biryo ukabirya ku rugero rutoya kandi ku gihe kirekire bishobora gutera ingaruka. Muri izo ngaruka twavuga harimo kanseri z'umwijima, kugwingira kw'abana iyo ari ibiryo by'abantu, ariko si ugarutse n'ukaba no ku biryo by'amatungo nabyo n'ubundi iyo zibiriye bigaruka bikagira ingaruka yaba ari ku musaruro w'amatungo yariye ibyo biryo, ariko nanone bikagaruka bikaba ubwo burozi bukagaruka bukaba bwajya mu bikomoka ku matungo cyane nk'amata iyo byanduye. Uyu mushakashatsi asobanura ko uruhumbu rukunze kwibasira ibinyampeke cyane ibigori, amasaka, umuceri ndetse n'ubunyobwa mu gihe bitafashwe neza kuva mu ihinga kugeza imyaka isaruwe ndetse igeze no ku isoko. Impuguke Kizito Nishimwe yumvikanisha ko uburyo abaturage bakwirinda ubu burozi ari ukubanza gupimisha umusaruro wabo bakamenya neza ko nta bihumanya bya aflatoxine biri mu musaruro wabo. Gusa uyu muhanga avuga ko kwirinda uburozi bikwiye kugirwamo uruhare n'inzego zose zifite aho zihurira n'umusaruro. Ntabwo ari ikibazo kireba abahinzi gusa, ni ikibazo navuga kireba guhera ku muhinzi kuzagera ku muguzi wa nyuma cyangwa niwawe. Niho hantu nshaka kugaruka. Ariko n'abariya bacuruza nabo ngabo bagaruka bakagura ibyo bigori n'ababisya n'abagaruka bakabicuruza. Urumva izo ngamba zose zo gufata neza mbere yuko bigera ujya kubigura iwawe, nawe iwawe nunabigura ukagura ibiri 10 ukagaruka ukabifata neza. Ikibazo gishobora kudaturuka ku muhinzi, igituruke kuri wowe wenda wanabigurishije, ariko ugasanga wenda wa mucuruzi niwe wadohotse ntabifate neza, ugasanga n'ubundi bigeze hahandi ku mumwe wa nyuma agize ikibazo. Abashakashatsi batandukanye basuzumye iki kibazo bemeza ko ingaruka za aflatoxine zitagaragara ako kanya uwari ibyo biryo bihumanya kibirangiza, kuko mwarimu Nishimwe yasobanuye ko ari ikintu ushobora kubana imyaka myinshi ingaruka zitaragaragara. Nubwo nta gihe kirashira hatangiye kuvuga ubu burozi bw'uruhumbu, leta isobanura ko yatangiye guhura n'iki kibazo mu myaka 10 ishize.
Madame Irimine Kamarabo umuyobozi w'ishami rishinzwe gufata neza umusaruro mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB yabwira Ijwi ry'Amerika ku kibazo cy'urwo ruhumbu bakibonye nyuma y'aho leta y'u Rwanda itangije umugambi mugari wo guhinga ibigori ku buso bunini ndetse n'ubuhanga mu guhinga bugenda bwiyongera. Uyu muyobozi asobanura ko nyuma y'aho bigaragariye ko aflatoxine ari ikibazo leta yatangiye ingamba yo guhangana nayo. Habayeho kongera ibikorwa remezo byo kugira ngo ibihingwa byanikwe neza, kuko ikibazo cyo kwanika nabi wa musaruro kiri mu kibazo gikomeye gitera kwiyongera se cyangwa kubaho kwa ya aflatoxine. Hubatswe ihangari basharikamo, kuko ikigori iyo cyanitse gicuritse gifiteho amababi, burya irya mababi kibabi cyanyuma basigaho kiyirinda amahweza ashobora kwinjiramo kandi bikagifasha kuma neza. Hangari zagiye zubakwa mu gihugu hose yo kumisha ibigori ariko hifashishijwe imashini. Ntabwo nanone uzamara kubigira ifungo ishyire hariya ijye ahantu hari imidite uvuge ngo ntabwo iyo ifu izagira ikibazo. Niyo mpamvu bigusaba ngo na wa wundi wabiguze na wa wundi wifunikiye nawe arasabwa kubyitaho kugira ngo bitazavaho bigira ubwo bwandu, kandi mu by'ukuri byari bigeze byaragimaze kurenga ibyiciro byinshi bitandukanye rafitemo ibyago byo kuba byakwandura. Madamu Kamaraba yumvikanisha ko kugeza ubu abaturage cyane cyane abibumbiye mu makoperative ahinga ibigori bamaze kwigishwa ububi bw'urwo ruhumbu ndetse bakaba barahawe n'ibikoresho bakwifashisha mu gufata neza umusaruro wabo. Nubwo hari bamwe bakumva ijambo aflatoxine nk'irinyamahanga ritazwi mu baturage, iyo ugeze mu bahinzi cyane cyane abahinga ibigori usanga buri wese azi neza ibyayo n'uburyo yahangana nayo. Kuva iyi gahunda yashyirwamo imbaraga, buri mwaka leta ishora amafaranga menshi yo guhangana n'ubu burozi bwibasira ibinyampeke cyane cyane igihingwa cy'ibigori. Mu ngengo y'imari y'uyu mwaka Minisiteri y'Ubuhinzi yateganije amafaranga asaga miliyari 10 azashorwa mu bikorwa byo gufasha abahinzi gutunganya umusaruro wabo. Kugeza ubu ntiharamenyekana ingaruka zaba zaratewe no kurya ibinyampeke bidatunganijwe neza bikaba byazana uburozi bwo mu bwoko bwa aflatoxine mu mubiri w'uwariye ayo mafunguro ahumanye. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Kanshimire n'abandi bagenzi bacu batugejejeho amakuru yo mu karere. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turarikira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Aya makuru yegeranijwe na Mohbir Yabaro, mwagezwagaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Mwiriranwa amahoro n'amahirwe. Tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mu masegonda make 12 murakurikira.